whakamatala Hona ni whiloa mawhaingata No noa tawa ke whaihana Wei tatalo moe o tu hei lala Halapai ni tu ka whakamatala Hona ni whiloa mawhaingata No noa tawa ke whaihana Wei tatalo moe o tu hei lala E wisai, Rawakapo Amasi mono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E ponua E tu pau o hapai ki olunga Ke malui Mi olunga Atonga nia whai o tupua Utulai na o tu matanga Matakau no e ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga Utulai na o tu matanga Matakau no e ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga Wisai, Rawakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tu pau o hapai ki olunga Ke malui Me olunga Atonga nia whai o tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whanwelolo a halai walu Sia toka foa alo i talau Lo se o whatai situa o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whanwelolo a halai walu Sia toka foa alo i talau Lo se o whatai situa o whatu E wisai, Rawakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e tuko e whanua Kokore ke u hufanga moa he talamalo e whanua Kau mai ngahi talawhatapu ko tau pe Kua o atu pe meheni Talangata e te au whai ki tua mama o atu Kai ata mo e whainga maari e koni Ke whakahoko atu ho mau polokalama Ko ia FATUFONUA fo au ki hewi keni I he pongpongi ni whoki Kua whiawhia e lawa ke tau te au mai Ki hewi ke fo au koni Pe au ko atu e tatali rei Ke te ki mau tolu hono ko tau pe O ku lawa ke mau kau mai Ke tau kamata i he polokalamani Mo ki mau tolu te mau toki mamata I he tau polokalama FATUFONUA fo au ki hewi keni O ku tautari mawhana ki mau tolu ke tau polokalama I he houani whoki o ku whawhiawhia lawa ke mao e whafofonga I he laine ke ma o atu e tau polokalama ko ia ahoni. Pea koe taha ia e ngahi lerei o e teknolosia lawa ke whakatalanoa ki he whafofonga ki FIS ai ea ku ne lotonga iai I he houani pea lawa ke ma whakahoko a te polokalama pea me Nusilani pea mo FIS ke lawa ke tau wahe ai ahoni. Te tai lerei ko e piveni piukala I he polokalama ko ia o e ahoni whewheha ke masi e whanuana FIS pea mo e ki weekend ko ni kuke whalawa atu ki ai. Piveni ko atu be? Malo pisole, malo mo. Toi. Kapata ke pau e pistoni la he ngai mea. Are. Ako oia. Oko waipeki e a malahe. E te ki hapo mai I siti. La lele te sio ke la activity so. Ok. Okay. E sio ko kula yang okay.
algo pe la ita go whanau ke whanua ni ko tala no i be na utim World Cup. Ka koe whakatoa ku pai ki malolo le rei pai. Koe. O mahina ka teo ko ki wholau ato malolo atu piven. Ko ngā kalu fulahi puke ngā we mo ki i wakai ki he family. O kei lere pe whare area hui ka hau te whoki fo he ka hai taimi te ke whoki whai ki tonga. Te whakpau he moni te. Koe. Kau koe ke whawhare area hui ka au toke lere ahua walu. Koe. Kau lere pe ki training. Kau lahi pe mo i komiti. Mantui kau nau fotu e komiti ke sio ke mea koe ne lulu tai. Koe. Aia pe te whakpe moni te ke ui e komiti. Mo whakakakato te pe whanki ngau e koe tari ke hu mai i he ahua walu. Ke i lahi pe asenita ke talanoa i whare area. Kaua e ripoti koe ne atita ke wanoa wa taha. Mo e wa taha ua e. Koe. Kau mo ngai ripoti whakamatala whakatau. Kau mo ngai lao ke mea koe ne tautai. O te kei ke whakapas. Ai ke ilahi pe ngau i whare area kau whai training i Pasifiki whai ki Tonga. Koe. E utahau. Ha maone piti koe tu foku me whare area. Pa te taki i hoko atu ai pe i he whatala noa me whare area. Koe taha enha wiki lahi ka ki motolo. Ka ki ngata ho mo hoko atu he tala noa koe ki ngahi ripoti. Kana ea e ngahi whotu u whawhare area na alawa ke mo whahu ki ai. Hange koe whotu u koe na ki whahu ki ai whakaku malulu tai. Whotu u hono whahoko koe ai whotu u koe a tontapu wha. Whikau aki ba mo e whiri whakaluku fua. Na iai mo e whotu u na whahoko e ua tahataha. Whikau aki ba mo no whamafola mai ko ia o e whime ake whare area ke whakalahe patseti ko ia. Aia ku lahi ka tatau te whito ke ngahi whotu u koe ni mo whai lolo tai ko isi ulahi ia ko loto ke ta ki afe mo ki he ngahi whotu u koe ko mo whahoko. Os mahina pena e whai mo komiti ki he uhila, palapare mako whepaki mo tongana he uhila, mo tonga he uhila, ka koe ni ku hoko mai ni ki he lulu tai. Ka ki i tala noa mai mua he isiu ko, ia he whotu uko na ki whakahoko ki he lulu tai. Ko ia. Koe mahalo kia te au tuku ke heange ai maumau e lao e paanga. Tuku ke heange pea moe maumau e lao ai public enterprise. Koe mea na aku mahu inga ia whawange au ia. Koe i kaike nau whakahoko e whekau me he taloni. Koe. I whawhoki e solo ko ngahe na ko challenge e au ia ai fuakawa. E mahu inga ia he mahino ka te whai fuakawa. E iai pe taimi e tōke ke hea ne awhio mo konu sutone. Kana mau whakafuakawa e o whai mea e ua koe ia e ua. Ka koe whai mea koe na uhinga e kuloto ke whakatontonu. E ua ia ha taimi. E lo ia e whai fuakawa. Ai koe whai fuakawa whoki he whakarea whakatonga. Te mau talango fuakakato ke ne awhio. Pea tau he koni sutone ke maoni oni. Ai koe taimwena o mai e o ngofo i kontisi ne ua koe ya. Nā kulava o whatoka ngai. E iai e taimi na iai hatai e pepaki ai. He kua o soko na o soko ia. O soko e whatau e pasporti, o soko ia e tau whiko koe mitia o na whepaki. Whepaki ai konisu tone moe mea nei mo whekau me hene awhio o no whare e taha. Koe taimau hoko pehe ai e iku loi rewa e te fuakanga. Koe mea nau lota i ke whakatonton he nei. E koe whare e whap.
ala ngia ko foi ko la ngo fua kakato que te malu en afio tala mo fua kakato mo malu en afio na que uinga ka foi truri loyo uinga ko ni capaz be mai en afio que hace matar o que so tu halu ai be wa me ai te que existe ai ko que hace o ko ni tala mo fua ko capaz te que tala ngata o que malu iko en afio so na be anga i whakaukau. O wikai ko uhinga talangofua ke te talangofua hange pe havare ka te talangofua ke malui ene afio. Ai i uhinga ai na tonu rewa hu e tuluri o sai. Ko whekau ko na unofo whakakaukau ko ki ai. Ko whekau ko o wikai ke kau ko fatongi ai ko ne pe ko fatongi ai pure anga ke whakalere pure anga o wigai ke nauto e kau e whakalere pisinisi he ko ngai whanua whate mokala ti ko me ai e private sector so ko whekau ia o siapa ne whekau mai rewa ko fatongi ai so ne talamai fatongi ai pure anga executive talamai re ko fatongi ai whareni whareare ai ia ke nau sivi ai ngau e pure anga ai ahau ke oe me teki no ai e tu hawe kakai sio ko foi ai ne o mai o foi fatongia ko ya pa tai mo na o hui na hanga ai foi fo tu tai mo na kulau hi foi ke iroi operation e lao e volto no confideni na ela la me pe kau ke to ala no ku mi ange ke se kau ele afio ene meses ko ene to fola e wa se wata ko uhinga na ne strike e fakau ko bula wi wa ko fare pa tonga ya ka gine mai e fakau ya ai ko fare fa tonga pa ko fakau ko fare area ai tali a ene afio sai fare fa pa la ngene pe ya implementations of his message no ko vale o he ne asko foi me ko ya e uhinga ka ko message ko ne afio pe une o mai e for la hufi pe ko ne for la tapu pe ko ne for la pe hanga event o une o mai ha pa hinga fe kau tu ni ile vai to ni o pau ke hanga e whare area o imprimeni o whakahoko e whekau me he taloni e le rei kaha mo nau tūnku i ngata. Sai. O mea ben ke construct e whakauka ko ha unga na waha o aiwe botu. Nā ko awea ke amanake le afio e hanga e pureanga ko i ni o whakahoko i me whekau. Mandu ne to fola e wa fe wa ta baliri wa pe pure anga e wa fe wa ta ai ko wa fe wa ni dai na de apana ki ai e o ato fa inga fo tu wa pure anga o kune e trese ne fe kau pa me ke manatu e ku ki upe ko ra ka se ni ta pe o so no fa ka va i pa tolu ko tari fola ke me au ke me na fai he pure anga e wa fe wo na paulongo ai e tashi mari ke tari fola ke me a ke kakano mo me na na tu aki ko wi ia e pure anga ko ke na fai le i no na patonia ke uhinga le e na na report wa ke na fio ana ke manatu ile rei pena o mahino mai e tapuni he de afio sale area o fito tise ko a pe ko na ma wa he de afio ai report ai pure anga mahino mai ai pe ai ga ke ne ha o ya tapuni a fale area pena asi mai ai
na ia ene fehu ia mai rewa ke sea whare area. Ka pau o kui kai tokanga mai e whare area ki he whekau o kou o atu. Harewa makatuunga mo uhinga lelei ke ukei aluatu o hufi whakawa mo hufi tāpuni. Koi. Pena kai peke toi hauia. Whakakato pe eia tāpuni sena alu pe awa e whare area to tāpuni pe hui koe te whakawa pe hui koe. Nai uhinga e ka o kwai mea kulota mamahia. O kwai mea o kashi maari kai pau uhinga lelei pe ia e solo kapal te ke kapal ko pe mo whanau pea ke tarango foha ke alo whai mea koe pakai he tokanga mai ko whekau Koi. Pero loto mai te uka ke alo fufisi pai o te rikai o pehe ko ngaro si o pehe mana tui tau tangata pe malo wha mai ne a si o e ano fufisi po i te tare ria Pako whega koe, kula ki whanongo pe koe o kunau whakatau waka. Kai os mahina e ka hawia ai isiu. Ka nau tōtou rea pēo ke pare mea, pare ka teti. O ofa mai o furi ke foi direction koe na. Ai, o tala pe whakawea koe foi fasen na hanga lau. O tatokoa ko lau o tā. Pau tau upeka nau tau tamte koe fasa lau ka apo koe fasko ke whakatonu ke ende apio. Koe i kaipe. Amanaki au ia. Koe nau ki taimi koe aga nau negotiate koe private sector. Ha pāfoi ke to'o mamafa koe ave ke private sector. He koe ke puna wakapuna tahko toa pe. E ni ta sois ke puna wakapuna pe te alta depending. Ai o kai ke usa tau ia ko ha mea ke hala te pure anga to mai. I understand ko pure anga should be a regulator. Ke na hanga regulator industry ko ya kai tuange private sector ke nau whakalere ai industry ko ya. Sai amanaki au ia te nau hanga device a pathway e osiko koe kai ke amanaki au o kunau hoko atu ono whakalere a kauta. Kana toki o wale kulau he niusi me kaniwa o pasi mai ai ai whakatau waka. Hangi whakapepe. Tako uhinga ia nau o haurewa o talano ke kalake ko whema ke whai ha whakotu ki whare area, ke tutu unia whare area. Ke mai rewa he kalake ka au ko ha o wholoti o kui he konistu done ke whai tutuni a whare area ki he pure anga ke executivity. O tangi ko kufitwalu o wholoti. Te whare he kufitwalu ko patseti, ko estimati, ko laiseni, ko tax, ko tute. Mea ko toko ti te menia e whare area. Ko whare area ko kupu ko ia. Moha mea kehe pe ai fonua. Ko mea e tutuni e whare area. Ko mea ia e PAIGE e kau minista. Ai ko wholoti ia. E nā kuanga o whakatoka ngai. Na ikai ke iai ha na whakatonga iau na ikai ke iai ha line itemia pe koha palani i he patseti na nauhanga tikrea mai ai ko whakotutu ene pure anga ki he kautaha e pure anga a ke paanga e pure anga ke whakatau rapu ka ia mea pe uingai koe nauhanga e whakotu ai moha ko mitke ne anga o siofi ai whaunga governance pako fotu fika ua taipe aha tutuuni o tutuuni e tutuuni ke whakangata ai hatoi are e whakatau e waka kai oa rewa o mawe ngau e komiti e ko kuinga na alere komiti aka alere whakatau waka ia he patau tok whakamahau popo mai ka kos more paanga he
Kata uhinga pe. Kai ke mau ka ko me ho mari e. O tai mana o tai ko foi fotu na o ta o mari na to ta ri ko sa ta we baka. Kata tu ne wa se age na o mai fa mo oni. O mai fa mo oni. Ki fa ta we baka. E ka pau ko fa ta we baka. E ka ke mau te la ma tolo o hoko te foi fotu tu ka pau ke mau tu ke tau ka pau ko fa ta. Ai le tu leo que to furi que for ai fo tu ya fai nga fa kau ko furi que for tu tau pe sai ka pa ko fa ta va ka hold dry o ka ye ka ko space fo to ko piti pa na pa pe le va tu ang ele va foi me ko ni algo ko piti ka tuanga hanga analyze to ai foi whakatau, foi whakatau ia ta koe so unau, so taimene unau mau ia lao. Foi whakatau ia na nau deposit nau tolu ia i sune. Deposit nau tolu i sune. Te keke area i pateti ia. Pe to deposit i sune, toki whatotongi whakaosi i le wa ia. Aho, mo ni te pe koe na mau area ia. Ai no sio que ti crea o ai pure anga ai pare mia mo pure anga e na o asi bata ape ko lau o tai fa papa tai toka e feka o pe le afio ko fatongia pure anga ke fakalere ai pure anga ko fakalere to o ai business pe ga sector ta ke go ngai fonua te mokalati o wako ngai fonua te mokalati o fakalere private sector. Ai agora, o que o si tofa se aya ai o foi foto ni e wiki e ta que tu ni na tolu que o te na fatau e vaca que freeze to e area que fatau e vaca pero talanga i le vai monite lo tonga e mau talanga e mau tolu fare area fatau e na Koe pehe, e solo. Koe ka koe mahari e. Koe o pehe tola he o kumea ka koufie fia. Mange ni ako koe, na aku hawa mo peke nene vai ki ufana e na tolo. Hau na tolo mono mai fu pasuka. Koe na. Koe pehe koe na utok tai ao ngai. He foi tau waka. Tois o me go to sa species e whakatau be a wena area e ki ai fotu toni raki a ua ko fo I fa po ni ua ni ma miliona America night French rea he foi a ko ni o ikai alwe ke ka ta ha ko na tipo city ke ai ka pa na ko tau be ko hinga ni solo o tipo city tanto ua miliona America isune ia o deposit isune sune siulai au kosien ai ko foi final payment ni ai ke ale final payment ni ke kauta waka alu ke third party alu ke kauta ke ia alu ke agent ko varepe o kune whakaukau o kai lo ia ki tauto o kai pa usi e tuha ko me o la o ko tai fa pa so na nga tu ki ia o tai fa pa he pure a total ko mo ave siri ni ko pa nga o mo kui tu mai tu wa ka kai ke te ya ha te ya we kai ke solo kapau na fai le re be na to e kai ke tawa ta to ke ka ba he kai ke ho atua que te toca i mai na toria ka kai ai ka ko panga ko ni e piveni na ase patseti ko sune na mutana noi u panga ko ni na fai ke fata waka ko winga ko ke e bulau e na fe hu ya to ne ko awe na kanti pa ko kau e me na ke ke lo to mama e pe fonga na hentola ke patseti ai mahino ko ai kai ko ke na
penau teinga ke tataki a ke fonua a ke mama penau whakamalohi ke o mai pe lau i wao tā ke pure pe malohi pure pe mawhai kai ke utui pe ya ue don ke nau fotutu ke pure mama tataki a ke mama sai ia hafo i line ai te mita koe mea ka hatoa pe uhange koe lau koe nisu tone kupta haiwa kup fitwalo mea ka hatoa pe ko pau ke tikilea he minista panga hu mai revenue ko tope koe mea na whakamore whakamore expenditure ko tope pau ke reporti mai ki whareare koe mea umau ho haa ka hatoa ipa umau soki ka hatoa mau sok ka hatoa i whareare i whatauaka ono ula ki be he ko lawe appropriation act ko paanga e fonua o mai patseti e whakamore ki be ho tatau i purpose na fotu mai he patseti ko patseti fo ke o gua hono palani o gui kai ke be ke tu e patseti pa na to ki fight ri ano ki site pe go hanya ke ko ya ma maheni fo kisol o mahari fo ke mea he toki he kai ko ka me ko ni solo he fala ki mua o fault ni sistemi o ala to ipe ka kai le ala te be ma ka kai ko o la vea ta taupe ka ba na sai sistemi ne lava malu e ko te ne lava malu pa ka kai le me na auto te hinga ke ko ko poinia pe pango ko ne to ki hanga highlight mai me ko ni o se ho ko be ngai pure anga ko ka highlight mai me ko ni e finga go ke fraton ton ke pure le fon ana tu fo na ta hu be ta na ta hu be ko o se fili pan na be atu o fo anga hala ni go ki fare e na ga ke wa o campaign ko tangata malanga hoko au ko ha tangata falala anga o ko tangata mauni ona kai ke pehe na ta alu pe ave kavenga ke pure i telefono pe o ha ke fofonga ka yo malu ga shoki la ba una falala ba una o me una fe mau ke pure i le pa na fe pe ko ke no fo pe au ai solo ko xio ko pare mia ko ni mo cabinet ko o go maheni yang mo na utolo i mua ka auto gi fareare i he fahinga ko ni o kuitua ka kui kai fo ko pepe si ko alo tau hi va ko pepe si ako ke re-establish pure le faunga fareare ko no e kutui ta toi vei ua ko pule le reipe malua tu e fonua ho e ke fonua mo ka kai fonua pule le reipe ko me ko ke toi o mai o ko me ko ke toi o mai o ta fusi ene masai fusi ene ta ka fo ke me ko ya he hinga i ngai la wan ko pasi ko o fo mai i hoku taimi ke ai lao ke tohi ai mafai he lao ke o mai bea ke ave tu feminista ka hana to take ka minista ke fakata werela o fe pakia mo tau lotu he lotu tau mau he pongi fare area o lao e pelo tau mau o mo e taki mau to ke fata we fa fa me do me ko o spe go ta ma fa we lao o fa mono na to ke fata we kai ke mai me ga ni ai fe e kuloto ke mahino o position e pure anga ke fa we lao ke fa tonu ke konisu done pe e kai fa u halao ku fa ke ai haklas me haklas ai ke hau mau enga ke sio me perspective pure anga ko kaure kureita nauto o gui kai ko kau so ke gila mai to tai o ku ai pe ya ke hange go
kunatula discriminatory kai ke open market wange pe ko no fakale ko de lulutai ange wai pe hange pe hana so ko me ta so ko fogan go na hikawe ne na himia na uhinga ai o hake issue ko pe na wo mo na kai ke to se puna tu ia he lulutai mana o si he kai ai tu ta pe kai ke ongo ia malu vaka pe tai mo na o ai go ke so go haere ke so go va i hapai pe alu pe he vaka sotia ko me ko na ne hanga fato ngai to ki puna tu pe ka minister ia ke hu fe so o si pe ko hapa na to puna mana to si he tau i kare tahi mo Australian he falaite to puna o si pe ko hapa na to puna fakalere kai ke fakalere fa komisiare va puna ya hangere va ki va puna ya ki va puna pe ya pare mi amo ka minister ta ko to mari ya lo ta no me go me niwa folawe ko wana mama uya o fa fe ao ge na fio he vaka tahi he vaka sotia he vaka sotia ne ko ka mata ka to anga ya to mau e vaka ya to mau ki vaka ya baba to vaka puna mai ka we sini he vaka ko ta o ki se ve se vaka ko baba upa to ki puna ki to mu ya te ai kabineti ki so os announce mai ko re ta tali fa ya ko wana baba pano le be de afio ke ulu ke ki vaka to i ki vaka na fa ma me ko ta ni bari ko e ga de afio pe na ha ko tali ko a ti pe ma ko ma to ta mai e ga ko ha pe na ha kai ke uhinga iwanga ko take tala no aki ai kai ke o mai lao ke tawa taina ko me na ma na to fakalere ngai business pe ni o hange ya ha business e na ukui ko kuinga pe kai ke o mai o fakalere fa comerciare ke lele ai kakai mo fonua fai teria pe na to lai hange ha na business uhinga ko hange go glau ngai uhinga na khanga o hake ai isi e mahino ke te au o vai fu a e fi mali la a ne a yo ke isi o ke na ki fatala no fo ki veni ki he fatau e vaka fatau e me ave pa anga ke fed party ai fo ke o ku ai faka o ka wai e ku waka e ki ai kapate te area mo business ma ka ko te hanga tonu pe ke ka taha ko e ma te discount le pe ma price me me ke ko te alo pe ka third party i ha fainga business o matu ko vaka puna ia e third party ko pau ke hili mo na commission e na tolu ai pe hili mo commission ia pa ko ha ai ni hi ko fa ia o ku malava ia i he mala business i ai fainga nga we ko ia ko ha na ta alo ke third party ka ke ta alo ke ka taha na to vaka puna oh me viu que pare esta mira toda la question ai que we ga le ia ai que o guai me ia ko anga fatonga pa fai si e ki ai mana toi ko minister Beni na an city he me au ha CEO ia va puna the minister ta wa ria CEO ma he resemble o wa mo he fu fai ngo fu be foi transaction ni ene alu ya ta tau lo to ba na wi lo a se ni ta ho ha ga ka wa mo fonua kana continue to do that ya we ko tikre a wo ma ya ko foi to ni pango go ifisini foi to ni ko lo loto o e fa kau ya ko i kai ke imprimene fe kau mene afio na ke o ta ko ha me fa panga pe ko ha me fa la
na ke o ata foi fo tu ni ko nga ko mau e la pa nga mau e la pa printa pas na o ata e ko kai ke na implement ne fe kau me he taloni lolo tonga no tala no e foi mea ko ya una fata una toria e au e that's declaring war ki he ne ahio tai ko me na ko au ki ai ki he fare ke te pire ho e ki mo ki mau tol kon fa fofonga ko hare wa mau tol ke fai o ko ongo e au ya o kai ke ongo tonu ke hange o kai ke ha mafai ya we are powerless or helpless e ke maula ma to fa hamea ka fra wa pe a executive ka ko we no fo ke executive pa ko fa rea pe au he ko executive o ko kai ko fo sino ia ke nau titemen pe nau tari pe nau meka tisisi o fo sino execute pe ia o ka execute ia ke nau execute me a ko ti sai te fare area o wa nau o hinga ia executive ko fare area un titemen va he sirin ki ono ngai palani ave ki executive ke nau executed pai na ke ko na hango execute ha me na ke titemen fare area ko mau lawe kana kai ko hinga na aya fo tu o hinga na wa fo tu ko aware ta ko se kau me taloni ko tu ko ngata fare area ke na honga implement and we did not do nothing ko fehu ire wa ko to no fehu ko ha o hinga na to reisa ke be fare area pe ko liliu e mau fuakava pe ke mau inga ko e mau fuakava hena fuakava i foka aka peri pe foi wike ko ya ai au ke mana ki mai ko hanga fe reva talango fua una nau sai au e nau wili ta ke au ke ai tuluri lo yolo nau to le nau fie mari pe na to ke nau talango fua regardless pe fe na kui fe ia reva ai ke au ko so fe hu reva go to e taimini pe ko fe ia I ka memi pa wa no I fare area tau pe ka memi pa wa nima to ku ke hang e paremia pe ku fe ia na loyolo ke ne afio mo ka kai fonua pe na loyolo ke paremia ai go tala tau ia ke ne afio ke me ni ko mare ia he tala no ko ke to fola ko ne afio na u lau hi foi ko ni stone pa wa o mai ke he kupuni mataha kupsi nima o ku o ase ko pau ke fa o he minister taktaha ne report frata o fare area a fica o que mo nga o me plane ne potunga we a pe ngo fua ke fai he no fehu I pe ko pau ke tari he minister ai kupuni mataha nima ko ya ai ko ku si atu e piveni ko to fola ko ne afio na me fa o ne to fola na ya o faka o huka ke ngahi kupu ko ni stuto ne na ka ke to fola no ia ne afio na ia ngahi to fola ko ya he ko lahi taha o me ko ya ku me ia I pe kupu ko ni stuto ne ne tala mai ai me ko na to fola ki ai pa ma inga foku mo faka o ke o mai ai mahino to tonu ke implement e fare area ai to fola que nga ka to kakato ko no moni fo ke solo na finga ke hanga o he ko no moni ne ka se ai he o valuki e foi konga ko na la ku ta hawa ku si ua go ni ai to tutoni ma tu to tutoni fa ma fai ia he ku pono wa go ko ni sutone e fa matala go me fa mawanga ko mau I go to tutoni ko mau ia ko ni sutone e ko foi mafai o mai ki fare area ke na fatu na to tutuni na o valukia he na he kono fare fa tonga na ko ke uhinga tatau me mono fare fa palangi o hange ko kulau go aku o foi rea go implementation mo foi rea go message
ai ko no fare fa tonga ke ia ai fare ke whakahoko ai tali ne afio kai ke ne hanga ia o mai magnitude mo mahu inga ko no fare ko fa palangi implementation of his message so ke ne hinga re ko ka au pe ko hape pe ko ba ko ni to fola mai o se ai tsunami pe fa hinga taimi pe o asile vai ai ko fatongi ia kuo pau ai ko foi re ko kuo pau ke hanga e fare area so pau kai ke peheia ke ne o maha timeline ka une pehe no fare ke nau whakahoko ai whekau me he taloni i he tūku ingata mo le rei tate na waralawa so ke mahu inga ko toki uhinga le rei ka au ko isiu ko ni ko mau pe au ia me he ina se kolo pau toki alu au ia ke sea na takoe na ia e tohi me ne ahio e osi ko ai foi ari fola ene pehe ka pau ko ke mo tokanga mai ki he whekau o atu i whare area are wa toi mau inga te toi alu atu ko seo ga ko no moni fo mon be la ia e na fio mo la ko ni sutone ai ge hanga he whare pea moe kabineti o whaatokanga i ririu he wana hongo fulu na e uhinga pe fu foi whaka apa ia na e tuku he foi sino ko ia ko inga ko e tui na ne fili hanga he tui o tuange mai foi sino ko ia pe haure wa tohi ia te konisu tone ke tari ui mai sino ko e ki he whati pe a ko pau ke mai na whaatala whakatau pau ke mai ko mea whakia na e whaia ke tui pe ko matala whakatau ave ke tui pe confidentiality me ia tu ipe nau ia tu sai pe tai mo na fai ri no fluna hanga de vai tu mai ke pe papalo te kakai mo no ma fai ki fare area tu anga pe executive ke nau execute pa ko mau ia ke faka apa pe a fare ia ki he foi sino go ni ko unga he ko anga mahenia na fononga mai he ke pure tu ai o guririo e foi pasia ka ko foi foka fola haga ki tatau ai ko pena ke faka tontonu ko mafai i ya fonga tuku ko fare area talo e hu be mo penga mo to ai ko ai ha ke pe mai he sea ko e paigeria pe por anga ko ya mafai fare area mo e ku to malanga ke fa foki mai ko mafai o ku fare area executive only to execute ai mea o stutuni e fare area o fa mauanga rewa e na hanga fa tonton pe na execute he pureanga ai mea na tutuni fare area pe una mau ia ai ko ngai foi branch ke he tolu ai be una ngai function ka ko ke pe he ia que fai deria pe pureanga ia fai deria pe o guai foi mechanism of check and balance PAIGE ko tu foki piveni he pureanga ko o tokta pohiwa tu ne to na ia e nau patsete na tol he nau foi patseti na etaria he fare area ai foi sino paanga ke ave pe ia tuku ki fare paanga pe toki me he fare paanga rewa ke toki ngau e ke pureanga kana sino paanga whakaloko fua pe ia ko fehu ia to a ku ia o na ia ha sino paanga pe he na to o mea e paanga ko ni whakatau e pakapuna ku fai ko he pureanga ke o te nau te o mai na tolo whakaikik i he patseti ko paanga e ke whakatau pakapuna ko paanga e ke ha ka ave whakaloko fua pe Nega ya e whanau mai so ia koni whanau pe o ngot be ben ke ongo mai fe dani
O ke mo ia te pe lai nei ia. Gona mai. Ia, koni gongo mai pe. Oh, koi. Koi ya. Ka toa pe, neo pe ai pe hena o si ave paanga. O tuku I whare paanga. Kei mau lao pe. I he mea kona, aina kona, na ke lau ke kei mau lao pe. He ka pau e whai pe he. A ku kai rewa ke aha, aonga rewa ai appropriation e tia pe mono palani. Ka pau ave bea tuku ke nau toki execute aki ha mea au nau whakau gai o skai whakalao pe. Kai ke, koe lulu tahi ia. Koe whamatala ati tau nau hanga. O discourse mai koe mau inase ai pure angau whiunga me tātolu. Koe ni nima, miliona. Ka hui kai ke aha whakamatala whakamooni ia. Aia koe konga ia. Kai ke, mahari. Ka kono whakawhawhaku o sei ko miti ke nau whai ngau ike. Koe. Oku whawhawha pito ai ne tu ona ko ia ka pau kona ku ia ko miti te tau toki hoko atua I o mui atu pe I he ngau ko miti piveni. Ai ko tu uia ai lulu tai he ne tu he tai ni mi aku ke taki hawange ke tu unga ko ni ko o fahaloto I vote of no confidence ko hai update tu unga ko ai vote of no confidence. Koe mau matu ku koe ni koe mau huat pe koe voti. Okay. Taki au koe hau koe ni afio. Koe os isnaf. Neongo ka doe mau lao. Mau I lao I panga, mau I lao I isnisi. Neongo ka doe ia. Ki au koe nau whahau ka me peke sea. Kai ke uto interest au whare areani. E mahino ka au hau ni afio. Koe whatongi ai ai wharen ke na hanga mitigate. Ka pau koe ke lava he pare mea mo kabineti o mitigate. Ko nau waa mo ni afio. Tu ai rewa ai koe waki line of defense ke ne malu ni afio ko whare area. E kuhinga. O te mo matai ware, o te mo hanganoa, o te mo siokita, ke toki whaitutune ne afio. Kai he koe os mahino e koe talo ai request atu he pare mia e ke na whatame ne afio wai te talia ne afio. Ai ke au o paro ki whakakata koe fufua vote of no confidence e wini he mahina pa ko ni mua ma ko tok boni e fai batala ka mea ta mau fora ha o ki fe hu he de ko mai he ta ngoni pe mo ki foi comment ni o maria ki foi comment ni a o behe ki foi comment ni ko lolo tava airlines tono hingoa go ya ki he pakapuna fo It's very safe. Pego ki fai vehui piveni o pehe e lava ke whakatontono ai rea whakatonga koe whakawa ke tatau mo rea whakapalangi. Koia, o ngā wego si interpipeline lahi me me whangi mea. O lahi mea ke whaarere I, hange ko ta lau e solo, lahi mea na nofo mai ake anga maheni. Kena ngai pika tahe teni whiuia, hange ko toi awi takai, lahi au pito peia. Hange ko whunga, whaka koe patseti, o annual reporti. Koe. Piveni ko whihui ene ku o mai he tokataha koe ni. Ki whihui tange ki whafofonga, pe koe hao kai ke mea toa e sea wharearea, o whakatau wholwhola ke ne awhio o kau ki ngahi mau, ko eni o kulotonga hoko. He pureanga. Io, o te mahu e last resort ia. Ka ko wange ko lau, o whe mau ke tangata tō malu ai institution e mona ki ke mat. O mai maha fō raki tau ia mautolu I pare area.
ka pa e fai ia pe hange ni o mau fa ha ma to ka pe ha ko be foi ma vo ia fa agi he na fio the last thing ke ta wa ki ai ka ko hui ngai ko le se anga fo tu ai anga tau fa unga ke to alo to ya fa tu ke na fio ka ko te pira ho e ki solo o na to le au vivala ni fio Koi. So no whakarea to tonu. Ko whatongia ni anau tolu. Whatongia ni anau tolu ke nau whai, ko whatongia au mau tolu. Mau tolu o mau awhete mau tolu ha mahafu na pasi ma tau e kakai. Koi. Aia ki hawe ko foi mumu ko to no confident, it has to be driven. Te pire ho eki. That's the only way ke na malu e ne afio. Ka hange ko gulau e solo. Ka pau na no fot ho eki o whakataulama ke whakapalanisi ke pule i lere tu hau e whonua. Ka pau na lava whai foi mea koe malu e ne afio, malu ki nau tolu, malu ka me kakai. Ko tōne taimini ko ha e kakai ke lawe. Ko ni ko me pango ko a wen pe mo ni ka mo ni afio he la vela ma tu na o ha to fa kau e ka se mari ko ke mauta no e paseti fa lu fua tu nga to tono revenue o ku he pure anga ke o te na hanga o fau i nga fu fo i revenue hange ko tu e a tai winga ka maulava o paseti fa le rei kana ka we me na ho ha ke he si o hifo o ku o mai ripoti ko le sirini ai office palace pena wongo e au ia a go ia o kai ge wongo ia ton na wongo ile wa ko mer to ton ke ko mau e kwanga o interrogate ai hanga tu ai revenue pa foto ile wa ke o te ave go vote office palace ave go inacio palace ke ne fakakau ai institution ni fa lukfua ono fa to fa fine ono fa nga ila mutu ono fa ke uinga ke oa te nau ku oa e hanga he kau business kau trucks o whakatauere i nau tolu ko uinga ko kai kia ha mea ke whaia mea unau loto ki ai nau tui au e whatongia e kakai whatongia e kakai tonga ke nau toha ina se tukhao ave ke institution e whare na hio. He koe na nane o te hanga, kai ke solo meni ku whatana e pakula hangi ure ke iwe, hangi wongo ai kai whai e whare area ho nau whatongia ke whakakau, ke nau whakakau i ai malu e whonua, malu e ai tui, malu e hoiki, malu e kakai. Koe ku whakatonga ngai, na o bena tolo na o bena tolo whakakau i ho nau tolu. Ai mana asia he ya fa ya go o wa e na mai ko tarango he polisi ke na takaya ke o yo interesi pe na tolu ai ko wanga xio ko hami e ke mau ti mani ke kakai ke na ilo i mau tolu mo ko mau lo ko me ko fahu ya o lao e va da na to feinga ke fakangata ko hinga so pa ai ke he lao o kai ke tui pehe e ko funga e te na whakafoki tau tolu ke tau toi ko rapuange he ko mana tui ka pau e pehe e whakamalohi e mea kwa ke kau polisi ka moe kau e nau ko rapu te whamapau e ko e nau si o peko ko unfair ko e huma e peo nau family na toi ke ki humu do uma não mais só de tão foki tão do que volta volta a de que me foi no mau mais matou que e muri ni foki piveni oku go hapa kwa hate kolo amore pe ko fe ma o que come ha kakai oku na fai ha ulunganga ko que sai te mau foki piki le na uta he u feito o como tolo o fe mau he fare area he ka foto ko ya ke ave mo ta foka pipi ke holo i ma ke tala mahu
Pamipika de keiti kon. Aya Albania o te ai ma toilet mamahe ka fa. Mahalo ku te tangata pe ai i konga ko ia piveni ko na ku ka meni ko ke fora o setu aki ko e polo kalama ko toa ko te fora hoko ko no fora mama mo te tala noa he palo palema sistemi ko inga ke malu e tu i ko nga we fa fare area ko ni ko mahino ke kakai ko everything ko most of it ko malu e fare tu i ka ke tala noa pe kakai ia ko feinga ke to ma fai tu i ka kulotong ko ya ku ke fai fe vale no fai nga we ke malu e tu i ka ta fa o se pe ka pa u te ha me te ke fi fa o se me ak ko na ku a o mo trouble ko na fai ka ta to ki se hu ka hau ko ya malo sol o te fu ha ko ke kau ke go na tala ko ai to ma fai tu i o mahi no fai be ta fe ko o sile age me ko to ma fai na fai a rampuka fai pan maram ko mo me fan fai tu po rock ake po vai ko tau mai ko uinga fare area ke tau mai o tala no ala sono ma fa botare ke mama e fu te pire so ke foto tu ko ni tau e foto tu ko ni tau fa tau waka o ya ta no fa po o te ra ya mama o te mo ni via mai motor o te mo ni via mai motor i he me au tala no he mama i li fia motor ke me au tala no he fa po Goia. Iya. Malo beto piven. Malo so. Iya, ofat pa mo e folang fai. Tatoksi hui kao. Okay, ofat. Iya. Fa malo atu kainga i he lavalere ko e tau polokalama ko e ahoni. Pa mo e fofonga ko i ton tap fitu. Tatali ai whakaukau ko ia pa mo e whakatala noa ko ne whai. Pe ke ngai whehu i ko ia ko moulawa ke o mai. O ilo pe ke lahi apito pe u whehu ia ko mohanga o mai. Hange ko e whehu i tahana e o mai pe whakahoka whakatala noa ki he whiri whakaloku fua. Te whenga pe ke whakahu ai u whakaukau ko ia i he polokalama ko ni. Ngahi polokalama ko ni ka hoko. Ko inga mo ilo pe whak ko e taimi ko tau pe whakahoko e tau polokalama o ku ikai whaki a hawhahinga i siu ia e pe he te manofo pau ai ka whawhalala pe tata whita taimu lere e whale area ko e hae ngahi isiu ko me whale area pe ku whaia e langolango mo whakalanga tala noa kia toki hoko atu ai pe ai ko ne tuku ko he tainimi e me pe he pe ko ne pe ko ki he wikaha u ka whainga maari o lava ke hu atu ai isiu ko ki nei whakatu ko tangata wha pe e lava rewa ke whatala noa ki he whafonga i he tuunga ko ia. Whamalo la he tike kau sponsor. Malo apito ai tokoni ko tau pe ku mou whai. Lava ke i hoko atu e tau polokalama ko ni FATUFONUA fo o. O ku whamalo la he te me teau. Ko inga ke i malawa o hoko atu hono sponsor ko e tau polokalama. Ke lava ke whakahoko atu ke tau. Ke mo mamata mai ki ai. O ku ia e teki mo tolo kai ke lava o mo kau mai, hawhainga maria ke mo kau mai sponsor. Hange koe nak wha o atu, koe o mau whai mga whai tā, koe o ngahi kātoa ngā whaha koe Nusilani. Ma atu me mea whai tā o live stream o polokalama. Pe koe whai aho, pe koe birthday, pe koe putu, koe graduation, koe pe family reunion. Te ke lava peo ngau e aki, mau whai tā koe ia. E toko ni mo ia ki he taunga i polokalama ko tau pia whahoka meheni. Kake, tumo ke o atu e whanki tu aki koe ni, ngai kau taha koe ni kona toko ni mai ke lava ke tau kau whatahai. Ko e South Pacific Loans. Ko tui kumo o si yanga maheni pe he tau kau taha koe ni, South Pacific Loans. Noa walunge au, walu, hiva walu. Whitu taki ki a Stelek Tupou, pe ka taha ka unga au e ko i a South Pacific Loans, ko e kau taha finance e ni, ko nau
tokonia ho tau kainga tonga mo kainga Pasifiki I he taimi ko dombe ka ku ke fie mao ke ha fainga fie mao whapaanga pa ke fitu taki lewa ke South Pacific Loans starik to pou pe mo ki nau tolu ko dombe ko nau mateu teu I he kautaha ko ia South Pacific Loans ke nau tokonia tu ke te koi telefoni lewa noa walu ngeau walu hiwa walu o talanoa ka tiki nau tolu ko nau mateu teu ke nau tokoni I koe iha whahinga taimi pe te ke fia mao ai ke fia mao hao ki se ni te whawawari pe mi he South Pacific Loans ko tau kautaha waka ko ia o ku iloa koe kautaha koe siu I MOANA Freight Services siu I MOANA Freight Services o ku nau mateu teu pe mi nusilani ke nau tokonia koe iha o whahinga aveuta pe mi o kalani nusila ki tonga o ku nau lava foko tiliva mai honga hiuta mea feitu upe mi Wellington South Island febe ha feitu ke Gisborne buko Palmerston o ki taulanga pe mo Hamilton te nau lava whaka kato kotoa ngahi service ko ni maau o mai ho o ta whafola o ki tonga pe pe foki wabao a fetu taki ke fereti I he to fika uan noa wataha noa ono hiva tolu ono noa wataha noa ono hiva tolu ono te fitu raki ke feturi I he fika noa wataha taha noa tolu ono ni ma I he siu I MOANA Freight Services te nau lava o whaitokonia koe ko tau taha ko ia seafood oku iloga I Heaven's Kitchen ko I Heaven Kitchen o nau mateu teu ke nau kei tokonia ke te koe I ho ngahi fie ma o seafood ko doa pe te ke lava o fitu taki I telefoni noa ua taha ua fitu walu ono hiva ono I he seafood I Heaven Kitchen ko tau kautaha wala ko ia koe Paige Fashion Store aia o nau tuu loto nuk alofa o kun osi mateu teu e kautaha koe ni nau hanga tu ki he tau mai pea building o kuna osi mateu teu ke nau hanga whaitokonia koe I he ngahi fie ma uwala ko toa pe te ke fie ma me te ki nau to hea tu pe ki ai te nau iai pe ke nau hanga o save koe I he whainga wala o I kakai fine te ke mau kotoa pe ai whaahinga staila pe ko osi ka kato kotoa pe ai ngā hiwala e koe ni maau I he Paige Fashion Store o kai foki ai kote koe kakai fine lava ke tui ki he lotu tui ki he ngā au e whahinga feitu pe o ku lahi au pito pe lanu ke he kehe te ke lava tori mawhiri I he wala koe ia o Paige Fashion Store I loto nuk alofa koe su koe wala ke kakai tangata koe staila ia kua ngani he ke te ke toi mau ia I ha feitu te ke mau ia pe me Paige Fashion Store I loto nuk alofa fika telefonika ua fitu tolu ni mao no pe ke walu fitu noa walu ni matolu tala noa ai kia lini tene lava o tokoni I koe I hao whahinga fia mau pe I he Paige Fashion Store I loto nuk alofa ko tui koe ngata ia e tau ngahi polokalama ko ia kulawa ki o atu ahoni hoko atu miheni ko e polokalama ia e siu I MOANA Freight Services e hoko atu ia kahiri ai polokalama ko ni ka mume ai Me tolunga atonga nyo pai o tupu tupua